Hayırlı kış, hürmetli ahiretler, tuğanlar, Ural Batar okudarım tamamlanıp, biraz aldık. Haber tağı, жаңа tema başlayıp söyleyeceğiz çünkü bugünkü günde bir aktual ol, Avraylık degen hımak türlü şiirler bilen. Lakin şu Ural Batar okudarım alıp bargan çakta, şunu her kılgandırdı, halkabız, oşu epos tağlimatların haklagan dağla usuldарын, жолаларын, традицияларын нык хаклagandыр деген fikir менен biz өзүбүздүн элекке обак менен ашуу менен дагалоо усулдарын кабатлайык, иске түшүрөйүк, ушунда бири-бирибизге үйрөтөйүк, жештер окусын, жештер билсин деген максат энди биздин. Бүгүн Харымайдын шифахы. Ben bir kılık halde eğitim, sen bir vakit ala darulamadı dedi. Havuktu hala dinlerine olmahın harımay dedi. Utakısına sağalat, uğrunda olatırgaydı, harımayda haklaytırgan, sen harımay alıp inatırgaydı. Sen bir daha küleynik, sen hin apteka asam, iş ağırtığından harımay. Baş ağırtlığından harımay, bütün yerge harımay tipi yazı bitirildi. Emine ülkeye gile digen ülkeye gile, tecrübe toplaya gile, parayı ısınıp da harımay, ilk gitmeli, doğru, şifalı, doğru. Eşeğindim tecrübehine çıkıp, ben de uyda harımaydı bir yaş, hem bir faydalı kullandım ballarıma. Ballar bakçağına yürüyen çakta, Utpuska teklem ağırmanı. Çünkü ballar baksana koyta ayakları karayın, hıvılmağını, üşümeğini, üşühetilgine hıvgatıgan, sakına yüktüre başlağılar, irtençak askarından harımay işirin. Yılığın ayıp. Hatta alarga kılık bulup gitti, harımaydı yaratala turganlar. Birihinin tabağa urkun kırat, eyde mayı şeyekti hem başkalarının tedelişip şıratta batatırgaylar, dörtte birde ötken. Şuğa birincisi deriste, buna şul havaklarda men harımayga armayaktı bileyim hem eyde kim teğayin harımayından kim de davalarına şul fakta hileyip. Tege etken, bulbul aytkan tip tügül, fakat üydübet faydalangan hem üydübet bindegir hüdümtege ülgeçken üydübetin tecrübelükte şunda utlaklaşayır. Meryem apay, min tege belekey sakta 11 yaşka tiklem avulda üstüm, ölesey menen üstek biz 2 öleseyim buldu. 11 yaştan sağıp gittim, şuğa men ul tiklem nıklap, kurip, bilip üstmegen menen de ol, mana elege melde hezdin harımaydı ese tegenge aptırap ulturan bilmegen men tep ulturan mana hadir. Şanın emin harımaydı tutundum, nege arkaların tege garşişnik urnuna şaytıp tegene irteynim de şul harımay nedende avulmayın indi irte halıp garşişniktin urunun şul upka urunun şaytıp kıdargansın tızıp indi halim bütüp kete turgan indi şaytıp tızıp netip şanın tabandарын tuşterin maylap debitçel yabındırıp Yunnaski kiyindirip, mana şoytup halgandı bilemendi. Ballarda şoytup davalanım. Şanın bir vakit yeğenim uçilişle okup yürüyün şunda öfüle kelip indile tın alma yütkireyindi. Tın alma yütkire. Yatkan bulduk. Tege malay kişi bulğaz tege kapıl durayganda hamak özün sebetinde tege sitterek yürügen hamak bitinde hadir tutundurmagan hamak. Hadir metem oğlum yat metem tigine men arkanda maylayım dep nıgıttırıp maylagan edim. Mana şul yütkirgeni kul menen hıpırıp algan hamak buldu mana. Şunda endi kıvandım bizin halktın şul avulda kıvanıp rahatlanıp mal tutup yürügen kişilerden metem şoytup dawalagandardır degen uy bulup endi kıvanganym hatirimde elile mana şulay. May ayı yetip gelen ne kadar? Mayı alıp kalayık. Lakin bu tamayık. Yanı stil menen tügül, burunlu stil menen may ayının mayı. Demek biz 15. iyunlarga tekim may alabı deken ol may ayını ekeplene.
Әлі мына şu Harımbay'dың şifahi turağında hilesek degez bir yazgan. Sibir'de işlegen irmetik Harımbay'gına yibirem degen. İtmeke koşup durup aşağıyım. Uydu tukluklu, uydu havuk değmey. Uydu ütletmey. Hatta Harımbay'da tübütüp alıp koyduk. Zakaz verdik. Şan Meryem apay. Hez harım aytıp, hez eritilgen maydı alıp şunu sırası edirde tutunağız mı? eritilgen may iyi. Eritilgen may. Emin özüm eritip tutuna, emin eritilgen maydı alganım yok da ol. Yok men eritip alam. Eritip alam. Çünkü türlü kişi türlüsü eritti. Ana tege bukarlatıp kaynatıp da eritir vermeyi. Hava oturtup motor eritir verir. Şan eli birau eyteydi sesim koyula hatta bir şeyim iken tip. Başta seste yuğandan sayqattan sakta yortығына balğalaq harmay halıp sayqatırға taraf. O maylanıp da turmay. O tege baştın tirihine hine hem ses koyulmay. Buna oşo avrudan begrakta sesinden koyuladı, zarlanan düşerdi. Buna olar gaytırdı taraf. Ana şu sayqattan sakta harmay halıqınlar. Sesim nık koyula başlagayını Meryem apay, mana oşo honga 2 ayda mana men bir 5 tapqır meken mayda eritip, şu avul mayını indi eritip, sesime hürtüp, bile 3 saat yürüyümünde şu yürüp mana yoğa başlanım indi. Eli qaraham öte başlagan urundara. Bir aydan aşağı 4 tapqır hürtem indi, mana hürtüm indi. Anıla bilmeyen kişiler var mı değil de elimin şu harmaydan şifa turağında hileydiğim. Bir katında iten atak anın şifa tıknesi kanıma dağılanalar mı dedim. O şu yaşıma yetip bilmegeydim ki. Şuğa mına bütün uyduydum bilgenlerdi eti hili. Biz mına menin kursumda salmattın inehe yaşanı atahanın apayı. Eseyim qaraştı ballarda. Alar ikele olurlar bit. Biz harmay menen üsttirdik. Nimeşlerini ballar üstkende 3 malay 2 kız bitindi. Harmayga biz mına misarupkana ötkәрелгән qara qaraqatты кушып болгай тургайнык. Алар теге хылапта турмай, өйдә ултырса ул йомшак кыда теге иреп утыра. Икмәкте тыгып ашайда шыкылдатып йөгерелә йөри турганнар. Аллага шөкер, үсүле хап-хау үттеләр. Бер авыру, без больницага ятманык, йөрмәник тә бердә. Шәфкать тауганда нейне бронхит ине, теге тауганын гай үшүткәндәр ине. Шул бронхиты яйлап үденнән бөттү. Buna şu yaşlarga prima temli bula ötkәрелгән qaraqat men harmay. Şan ney kızım avırını kulaktan. Kulağı tege nimeşte biter koyula bit erin. Şol vaqtda qalaqta yılıtı verip osu bilen gene harmayda alıp kulakka harmay tege yılıgan qalaqta iri tamıda turgaynyk. Kulak buna nimeşte ite kulağım ata deyderme satırday deyderme. Şol vaqtda anlattılar indi. Kulak iste bir neme kibe, tege membranama nime. Şan şol harmay şunu yumşartalı. Şol avru тоже bütte faydalı dinlerinden. Şol aytıp işley turgaynyk. Şan arka tabandı indi ol ömür boyu. Bizde balalar östürgende daru bilen nimeşlenmeni. Şunu aytayım degen. Tabii bizden yakta may siyeleyder. Siyeli may şol teklen bizden avulda mına Әбиәлдә май сиелейдер. Сияне хавытка халабыз өтүнә тутырган сагына иреген май коябыз. Башка бер әмәләштәмәйбез. Шуны ашайбыз кышкан әйбәт була. Менә шул. Менә ирен бодылып бертестиләр менә сага бит әле. Сак сага башлаһа, әсән балгалак менән генә хармайды йылытала, мамык мамаһа шунда бата. Шул Қатала қоя бетін. Біз оттырын баласақта нешеген дол, мал қатырға екенді. Майым шарттарға тейіш бекенді. Шул бітелі қоя тұрғайны. Демек ол тері бән ауырғыларында дауылай деген бет. Meryem apay, Әу? bir hırağım var, mümkün mü? Әйдегі? May Qaynım hüley turgayны, qaynım eyte turgayны indi.
май майы деп әйтелер битинде халыкта. Май майы дегес мин аңлай торгайным май айының үләненең майның үләне яңа сыккан үлән иң хутлы, иң немеле көсле сагының май айындагы шул үләндең шулай иң хутлы, иң көсле сагының хыйыр мал ашай битинде. Шул май шулның үләндең көсе менен дип аңлай инем инде. Кайным инде менә май майы был айрым, бейим айрым гея. Ней, менә хидәл әйттегез бит инде, июньнең 15-нән дип. Июньнең 15-нән искесе 15-нә теклим. Июньнең 15-нә теклим. 15-нә теклим. Әйе, майдан 14-нән башлап, яңыса түгел, бұрынғыса май айы, 14-нән башлап, 15-нә теклим. Әйе, дөрес аңламаган мыны. Әйе, башта май башында шыйық бұлы бар, үлән. Үлән әлі шифа ейіп үлгермей. Үлән шыйыға бітіп, ауылда шылай тейберді келді. Әлі май беше баштамадым, әлі үлән шыйыға бітіп. Шуға алығыз мұна. 14-ші майдан заказ беріп қойыға дейді, көбейтіп алығыз. Һәм пайдаланығыз. Май айының майының көсіне мен үземдә ышандым. Яңы гына бала тапканнан битинде бәпесем яңы гына шунан бейемеминде хары майды ен сурала изып дип сөйләйдер. Изып тырып, корытты изып тырып, кайнар һау менән болгап берде. Келин эс дип. Эстем. Үземдә шул үзгәреш көз үземдә тойдым инде. Шул тиклем файдалы икәнен менә шул үземдә ниттем, тойдым шуны. Бала тапкандан һоң бик килеште миңа. Әйе, тулап тұрып, май алып исерәләр, халкын тегендәләр. Халкын тегендәләр, тирләтеп бибәрә, бурус салып торып, бурус кушып, тирләтеп бибәрә халкын дигәндә. Әйе, бидат. Табаһалаһың харам, хакта халып бибәрәһең. Шул бурпа булмаган сакта кайнаган һау. Әйе, теге Мәрьям апай, үткәнендә иштәңме? Әйе, иштәм. Мин кендегемдең кайда икәнен беләм инде ул. Аның менән теге кендек күпме, юганда инде. Шуннан бер дә борсымайда инде, теймәйдә инем. Бер ай элек микән, элен эшләп, капыл кендегем авырткан һымак, кысыган һымак, аптырап киттем, әле балаларыма бернәмә булды микән дип уйлайм инде. Шуннан әйтәм, нимә хөртәйм микән дип. Олы кеше үзем аптырап калдым. Да, нисек башыма йеткәндер, тиз генә теге майды ашкалагын алдым да, майды иртә халып, лыскылдатып, суқып, шуны майлап қойдым. Һуңнан гына ишеттем, тирәягын майларга да кирәк икән дип. Менә шул һуңнан икенче эш менән булышып киттем, онытканмын. Менә шул үткәреп ибәрдем менә. Шул. Ярый, башым итеп шул май хөрткәнмен, беләһә нәмә теге баягы аптеканың нидән беләһә нәмәне хөртмәгәнмен дип уйлыйм. Нимә эшләп улай булгандыр, менә мин аның сәбәбен әйтә алмыйм. Ул юынып та йөрим бит инде. Урда йөрим. Бей, адам түгел инде, була, төрле хәлләр була. Ләкин кендеккә харымай халу ул дөрес менә. Әле ялды да бер хатын шылтырата, шул тиклем ката урып яткан, дүйшәмбе көнне эштән эшләйм икән дип. Әйтәм, кендегеңә харымай халу. Менә шул дип уйлап. Иртә менән ябып ебәргән. Ой, апай, рәхмәт. Мен җикереп тордым да киттем. Менә ничек олыгайган вакытта шул дип кендегем менән проблема булып аптырап киттем. Балам беренә булып куйды микән дип сразу балаларга уйланым. Шылтыраттым, балай Аллага шөкер. Шул дип. Әйе, кендек үяк. Бөтен нервлар килеп. Кендеккә тоташа. Шуға тирәягын һөртеп, һәм тирәягыма массаж һалап куйган сакта сәгать 40 уйлап китәргә кирәк.
Киндикке кан тамырлары вак кына нәзик кенә кан тамырлары киндиккә тоташа. Тип мәгълүмат алган бит. 72,000 кан тамырлары вак кына нәзик кенә киндиккә бәйле дип. Искитерлек тә ул. 72 генә түгел, 72,000. Мин шул мәгълүматкә хайран калып, кабат шуны укыйм. Илак баланың киндеге бала илаһа бәпис сагында. Илак баланың киндеге зур була. Шул майлау бик килешәлер дип уйлыйм мин. Илагасты калкайынды, илап төгәне күсәнеп. Калкайынды бахырдың әйе. Был Мәрүә. Нәйткәнмен, авырыйым. Мына Мәрим апай һөйләгән баяла әйттегез бит инде. Хәзер харамай менән үзем дәвалармын инде Аллаһ бирһә. Мин дә таблеткалар ашарга теләмәйм, таблеткалар ашамайм. Ана шул таблеткаларга күсмәс өчен ошо харамайдың файдаһын тыңлап, исем китеп, хәзер инде киндеккә лә куермын Алла бирһә. Аякларны да танауларга да алырмын дип уйлыйм инде. Минең ана шул язгы әзрәк кенә язгыны гел авырып алам шулай. Рәхмәт барыгызга ла, бик матур мәгълүмат, бик. Ана шул майды йылытып, эситеп кенә, эсигенә көйенә табаныңа буяп, көндүз иртәнсәк тота шуны буяп кой. Көндүз йөрөйһең, табан, аяк табандары рәхәт кенә майда гына йөрөй инде. Миңә охшай шулай. Көндүз йөрөй. Вакытны эшләгән идем мин. Харамайны түгел, авыл майын, Баймактан алынган авыл майы менән аяк табандарын һез әйткән инегез бит инде. Ейәнсәремә, үземә лә шулай итеп әбәтләнеп киткән ейәнсәрем. Аңа хөртен ул тип үземә хөртеп алган идем. Ул кызырып кына, һәйбәт кенә, матур гына итеп дәвалай икән. Шуңа әллә нәмә шәп онытып киткәнмен. Игелендә калган инде май. Менә хәзер харамай апаталар. Харамай менән Аллаһ бирһә, үзем дәвалап, яйлә укударым башарбыз Мәрим апай, Аллаһ бирһә. Рәхмәт. Мин дә бер мәгълүмат әйтеп үтәйемме? Әлбәттә. Менә безнең медицина, ул Кытай медицина һәм Һинд медицина һәм көчле, бөек медицина. Тик без улардан нимә менән аерылабыз? Улар үзләренең медициналарын, халык медициналарын төрле яклап өйрәнә һәм дөнья кимәленә чыгара. Без белмәйбез һәм күбрәк инкар итәбез. Шул харамай. Харамай турында интернеттан укый аласыз. Ул масло ГХИ дип атала. ГХИ. Ошатып ни? Үзебезнең харамай турында һөйләгәндә, менә байтактар ышанмай. Шул вакытта Һинд халкы, галимдары инде. Шул харамайды төрле яклап өйрәнеп, масло ГХИ дип атап, банкаларга алып, бөтен дөнья буенча сатып, бу акча эшләйләр инде. ГХИ дип атала. Интернетта карагыз, унда бик күп кызык мәгълүматлар бар. Уларның галимдары күптән өйрәнгәннәр, шул харамай. Әйтәле, ГХИме? Үст кенә карап, ГХИ. Рәхмәт. Шител галимнәр булһа, шунда ук бер итәбез инде. Үзебезгә итәбез. Менә әле ярак бина бер мәгълүмат алдылар. Кан табын алып, шуны рентген таша тикшергәннәр. Кеше шатланганда ничек була, кайгырганда ничек була, һәм башка. Һәм шуны һөҗүмчеләрен язганнар. Шуны ул мәгълүматты алып, мин бунан 30 ел элек язган мәкаләмде алып җибәрдем. Мен дә шулай дигәнмен. Әгәр дә кешенең эчке торышын рентген таша күзәтергә мөмкинлек булса, аны аргымакталай язганмын. Кеше шатланганда, кайгырганда, гашык булганда, гомумән шундай стресс үткәргән сакта, бөтен булмышыбыз нык үзгәрә. Һәм аны ничә итеп яйга һала, безгә табигать искитмәл мөмкинлек биргән җырлап.
шатланып, шиғыр тыңлап, батыр хүрет қарап, һыуға қарап, утқа қарап, мына шы біздің халқыбызда күптән болған ысул. Ләкин теге профессор, башқұрт профессоры миңа яңырақ сыққан мәғлүматты ала, мына асыр. Әйтем, біздің халқыбызда 5000 жылы булып білген һәм аны файдаланған. Үгілдікі нейрондарға қарап. Шуға мына Харымайдыла біз әлі мәғлүматтар көп. Әлі тағы келердер, тағы бәлки жаңа мәғлүматтар әйтірдер. Һәм майық, һәм үгіліп файдаланайық. Бигрәк та мына бүгінгі заманда дарулардың түрлі бар бетінде, ысыны бар, ялғаны бар дегенде үгілген элекке дауалау ысулдарына көшейік. Һәм бигрәк та ашу менән. Çünkü aşı менән, ризык менән дауалаудың ниндәй өстөнлеге бар, аның зыяны юк. Гомумән башкорт халкының ашаган ризыгы дөресен әйткәндә бөтенләй шифалы. Бөтенләй. Hayır ağabey, ит абыктарын, иген абыктарын, шулык менә талкандыгына алайыгы. Анан булаһы димәһен генә алма бөтенләй шифалы. Шуга бөтенләй дә шифалы яктарына басым яһап, өйрәнеп, үзегез файдаланып, һәм ошында тәҗрибәбезне һөйләйек, һәм артабан милләтебезгә бу мәртәбә булыр дип уйлыйм. Çünkü birinçinden kişi kanuna alıngan rızık taşıha bir yaktan darı, ikinci yaktan da nasıl rızıkla davalau uydu faydalı. Biz әлетіге bir ауылдың ағайнелері менен құрмас байрамы әзірлерге ерейді. Бізді мұтлақ сақырабыз анда. Анда құрмас, бұда бүтін бәйленген бетіндейбіз. Ана шул неге әлі әзірленіп біткестіне. Былтырық башларға ойлаған енік, мына үндімейе менен не болып кетті бетінде. Бүтіні мәне артқа кесіктірілді. Шуңа енді Алла берха метрбіз сақырып, біргелешіп, күңешлешіп, мені көрһәтіп халыққа, шунда оқ құрмасын құрып, неге керек болған оңа? Бала сағаларға біз өткен уақыттала шул құрмасты ашап өстік бетінде, ол көп мә файдалы әнеме бері. Шуның көп кайбірдәді, мені Yaylap bütün mehinde işleyim indi. İşlep yürüyen bulam dikenlerde. Nasıl ayrılmıştırdı, kurmaz, kalkan degen temala koyayık, buğa degen temala koyayık. Mümkünlük bulha, videoga düşürüp hatta kurhatır. Yani mümkün ama, ben Allah bir heyegen kadın bilir, kameranından. Şurada kalkandan işlegen bütün rızıklar, bir utuğa yakın tür. Rızık işlep olur. Şunu videodan kurhatır degen hayal bilen yaşap yatıl. Şuğa bunu taşlamayık ki bir şart var. YouTube kanalda her vakit eğitip var. Birincinden e-mail verirler YouTube kanalga. Anda registrasyon bitirge kerek. Подписаться diyenge bakırga. Qarab bitkenden hem baş parmakka basıp koyuyor hem ortada heminde bir şeyden komentarlar koyuyor. Şulayı tek bir uşu kanalda tuta olasakmır. Yere rahmet. Şimdi şulgına iştilaştırma bana bu kanal boyunca tapşırılır albahak. Başka bir yerde de ısrarşır, güleşir, uğrunda diyor. Arkadan tağı takdim ettiğiniz neyde temalarga hileşirdi. Ben gülmen bütün başkurt milli adıklarımla, turmuş sabaklarımla yazamın. Şundan, buna Harmaydan başlanıp bittiğinde, rennet düşüp bitirdi, pilaha böyle ürküttü, eşakatık hem ürküttü, hem de hileşirdi ki bileyim. Hem kuvvetmay işlev, kuvvetmay beşlev, hem şayet biren düşüp bitirdi. Hem katı koyutu ustalığıyla var bitirdi. Eğer de uyuturga öyleydi diken, bir şeyler gitmek, katık bağırlanıp tura diyen termin var bitirdi. Bir şeyler yutan bağırlanıp tura, bir şeyler yutanını elik sögüldür olup, uyutatırga iner bitin türlü usulları var ünlü halıkın. Şu usulları öğrenmeyi gelir.
Sügündürlük atık, bit faydalı atık idi. Былай неменен генә тамамланмабыз әле. Без бит берничә ел элек башлаган идек. Менә 3 ел үткәрдек инде Бауырхак байрамы. Шуны беренче ел үткәрдек тә нык матур инде бөтә республика күләменнән теге агынеләр килделәр инде. Шуннан икенче елында фестивальгә әйләндереп җибәрдек. Хәзер менә 3нче елында ла ел һайын бер үк әйбер кабатланмай. Бөтенләй яңы нәмәләре сыга. Шуннан менә баланды әле стартамаклар шулай иттеләр дә, ул теге йыелып утырып, такмак әйтеп, биеп таралышы гына бер нәмә лә бирмәй бит инде ул. Халык үзе менә булган сарала үзенә фәһем алырлык, үзенә өлгө алырлык нәмә алып кайтырга тиеш бит инде. Мәгълүмат алып кайтырга тиеш. Шуның өчен Бауырхакта эшләгәндә без бөтен нәмәләрен яздык та бәләкәй китапсык итеп сыгардык. Менә баланды үткәргәндә бит инде әле без бәләкәй сактан хәтерләп теге суенга халып, мейескә ултыртып, араһына шәкәр сөгелдере халып, быктырып бешерә торганнар бит инде инәйләрдә. Ана шул һәрбер нәмәне берәмтекләп яйлап нәйтергә кирәк булыр. Бер генә кеше нәйтеп булмас, аны бүлеп нәйтергә мөмкин. Һәрберебезгә менә мотлак рәвештә миңа бер тема бирелә икән, мин аны бөтен ягын өйрәнергә тиешмен бит инде, шуны күп. Хәзер менә Курмас байрамын үткәргән вакытта һез килеп, менә нәйдилә талканды күрһәтеп әйтә, аны хатылды оештырып, шулай итергә кирәк дип уйлыйм инде мин аны. Бында үдәрә генә һөйләшербез дә, нәйтербез, бында әйбәт оештырылган, Мәрьям апай. YouTube-тагын карайм инде ул мин. Ну, менә шундай матур, шундай фәһемле эш башланган. Оны дәвам итәргә кирәк, күндереп калырга түгел. Менә әле бүген бер яңалык укыдым. Гүзәл Булатовна сыгыш яһаган бит менә тәрбия мәсьәләһенә әйбәт. Хәзер киләсе елдан башлап уку планына семьеведение дигән нәмә индерелә. 9-нчы, 10-нчы, 11-нче классларда. Һез менә әйтәйнегез бит тәрбия мәсьәләһендә әйбәт нәмәләр эшләргә. Ул һезнең тормыш сабакларында бөтенеһе лә бирелгән. Теге бу талап юкка сыгаралар да яңынан бер нәмә аскан кебек итеп һөйләйдәр бит инде шуны. Шул темаларга ла менә кемдең нәмәгә маһирлыгы бар, яки вакыты бар эзләнергә нитергә. Мин Губайтовна ла Тәнзилә апайда бит инде менә мин аны күрүемә лә шатмын. Һөйләшеп, кәңәшләшеп алып кешегә yetkерер безнең һүзебез бар бит инде әйтергә. Шуларды yetkерергә кирәк. Битараф булып яшәмәһендер әле дип уйлыйм инде мин. Шуңа авыл халкына ла ярдәм булыр. Алдан заказ биреп, авылдан майын, торытын, бөтәһендә шул заказ биреп алыгыз. Әле менә бер Талкан эшләй башлап, Талкан теге шифа дип атанып киткәндә, белән бүрттереп кылдыралар, сынапта дәвалар булышы бик файдалы. Туктагайлык халык рай файдалы Талкан шифа дип. Башка талканнар менән дәваланып булмай дип. Сынапта менә шул үзебезнең милли адакта әгәрдә булмай, технологияһын булмай эшләһәк, бөтенләй шифа. Шуңа менә хайванлар шул тиклем кыбык байрамдар үткәрәләр. Sügündür bayramı, Aşkabak bayramı, Tartuf bayramı, dinde yeşil semen, nime iştapılar, her biri ilinse beşir alıp gelip, şunda kılık bayramlar ütkərələr. Ben arkadan mına o şu tapşırığa ulardılar, alıktırılı bileyim. Ben batı bağası var mı? Kültür bölümünden şenlik olsun, bugün heybet uyuşturulsun. Türlü bayramlar uyuşturar. Bayram bulup da ütməhin, faydağa getsin. Әйе. Менә неге әйткәндә, авылларда без былай дип бүлеп бирдек. Менә бер авылдың Кудгалак байрамы үткәрәләр. Икенчесендә Корот байрамы үткәрәләр. Кемнең нимәгә маһирлыгы бар, нимәне күрһәтә ала, шуны тулыһынча эшләп инде. Шулай да, халкыбызда хакланган. Бuna adı kadar, rizki kadar o tradisiyon haklanlar. Rahmet edildi başka kızlarında bir oklayıp oklaylar. Bu böyle kurup kaynatıyordu bir YouTube'da.
Теге баштан одағына тиклем матур итеп өйрәтә бит инде. Рәсеме врачынан алдык мәрхүмәне икән чагында төшереп алып калган. Тары коймагы төшерергә өйрәтә. Әле безнең байтак айланда миллиардтар әзерләү ысулын күрсәтә торган кассеталар. 2001 елда төшергән видеоларды Илгизәр яңартып алды, шуны халыгы диләр. Ярай, рәхмәт бик. Үдегезгә рәхмәт. Җылы осрашу булды. Башы аралашан да тегелеген. Матурда үзем генә катнаштыгы. Авырмагызга авырмайык, артабан хармаган дәваламагыз. Siz yıktırmaktayım. Askarından yarım kalakı ışıklar her bir üç tapırı sarılı ötüp getirir. Şulay olsun. Yara, rahmat. Rahmet. Rahmet, sağ olun. Sağ olun.